twongeye kubasuhuza abakunzi ba Kivu News nkuko twababwiye yuko mu gice cyashize tubatembereza umujyi wa Goma. Kuri uyu munsi tujye kubatembereza centre ya Mushaki, Sake, Bambiro. Nkuko mwagiye mubidusaba muri comment, tujye gukomereza aho ngaho inkuru ku yindi kuva dutangiye tuva Mushaki kugenda ukaza ukagera Goma. Nkuko mubibona rero murabona yuko iki ni ikirere cya Mushaki nubwo haramutse igihu, ariko murabona yuko yari Mushaki. Tujye gukomeza rero dutemberana muri gahunda twise reka dutembere umujyi wa Goma n'inkengero zawo. Rero Mushaki naho ni kimwe mu bice bigize inkengero za Goma, niyo mpamvu ari cyo gice cya mbere tujye gutangira dusura. Murabona view, murabona abahazi Mushaki. Ahangaha niho murahitegereza neza, komeze muharebe. Turakomeza tugenda dusobanurira abantu aho tugeze abatahibuka. Murabona ahangaha ni handi mu Gikuyu bahinga ibirayi, ahangaha ni mu centre. Rero nkuko mubibona n'ahangaha tugeze ni mu muhanda. Ahangaha duhagurutse Mushaki tumanuka, murabona imihanda yarangiritse, nta kintu leta ya Kongo yakoze. Murabona uburyo abantu barimo kugenda bahekeranye n'imifuka. Murabona ko Kameme cyama 23 gifite akazi kenshi ko gukora, nko kugira ngo imihanda yubakwe, abantu bamenye amategeko agenga ibinyabiziga. Murabona nta kintu abantu ba muri aka gace bazi na gito. Rero turakomeza, ubu turamanutse tuhagurutse Mushaki mu masaha ya saa 5 kuko nguko. Ubu turakomeje tugenda dutembera mureba ibyiza bigize igihugu cyacu cya Kongo. By'ukuri dukomeza tuganira abantu benshi, iyo umuntu avuye mu kindi gihugu akaza akagera kuri ubu butaka bwa Kongo, nubwo mubona imihanda imeze nabi kubera guverinoma mbi, ariko wumva mu mutima ugeze ahantu heza bitewe n'umutekano intare za Sarambwe zimaze kuhazana. Rero turakomeza tugenda dutembera tunaganira kugeza tugeze aho bita mu mujyi wa Goma. Nkuko ubushize umujyi wa Goma wo twaraho batembereje, mwarawubonye benshi. N'abatahazi muzamutwandikira muri comment mutubwire tsangaha ni hehe, ariko tujye gukomeza tuganire kandi tunatembera. Murabona ko turimo gutembera, n'abamotari duhuye nabo. Turakomeza dutemberane nyine n'akazi gake gake. Murabona ko tugeze hahandi nyine kwa Mamarika, hamwe haba hari amafarashi. Kadukurikirane ikiganiro abakunzi ba Kivu News Official TV televiziyo cyane. Amakuru yaramutse ahantu M23 yamaze gufata, uko bimeze, uko bukeye, ubuzima uko buhari. Ubu nguro twabageraho bita Mushaki ni ka gace kabaye mu mirwano ikomeye. Murabiza ejo bundi bahateye amabombe menshi cyane amera nk'imvura ku buryo hitanye abantu benshi, bamwe barakomereka, ariko nyuma yaho murabizi ko M23 bashe kwigara umujyi wa Goma. Ahangaha rero murabona hari view ni Mushaki. Nuko wenda ikirere kirimo igihu, ariko ibintu bimeze neza rwose nkuko namwe mubyibonera. Turi hamwe na amashevare cyangwa se abita amafarasi twaje gusura. Aya niyo biga byasize byabonye bitaya. Baje gusura inka zo muri iki gikuko Amarika ngo barazisiga ngo zo ngo ntiziribwa, kandi ngo zigura miliyoni nyinshi amashevare ko abenshi bakunda kubivuga. Rero twaje kuhababera.
turakomeza dukomezanye n'ubundi tubereka aka gace. Dukomeze rero tubatembereze santere ya Sake cyangwa aho bita mu Isake. Murabona ikiyaga ko ari ngicyo, ikiraro nacyo ngicyo rwose. Ubu ngubu aha turi mu marembo y'umujyi wa Sake, haratuje, hari amahoro, hari umutekano, mbese hari buri kimwe. Nk'uko abenshi bakomeje kubigarukaho ngo abaturage ba Sake ntibatashye, turaje tubageze mu mujyi wa Sake murebe. Murabona ko imodoka zirimo gutambuka, murebe uko ibintu byifashe muri uyu mujyi wa Sake.
reka tubageze no muri iri soko rya Sake muri uko ibintu bimeze namwe mwihera ijisho. Muri porogaramu yacu ya ihera ijisho cyane cyane tuzabasurira ibice byinshi ya 23 yigaruriye. Murabona ahangaha ni mu isoko ry'Isake, hano ko abaturage barimo ari benshi baje kurema isoko. Iyi gahunda yacu ya turu yo gusura santere ya Mushaki n'iya Sake. Roraje dore ahangaha niba